Noi TV clear tu te chibai fek ule vanal chwangi kania Chanchinthar ilongai thang u amasa in chanchin langsar zwalte Mizoram Universal Healthcare Scheme noya damlo phailama refer dan system mangin sarkar na thok zakni somrukvel state pona refer ani to thu asoi Chief Minister and Union Minister for Tribal Affairs nena Mizoram Tana Eklavia Model Residential School EMRS dinbel turin adil Home Minister in National Highway 6 kon pui chu sai rang siam na chakle zwala thok turin NHIDCL le PWD ho tu te ashil Tuna chanchin kim changsokin Mizoram Universal Healthcare Scheme noya damlo phailama refer dan system mangin sarkar na thok zakni somrukvel state pona refer ani to thu asoi Civil Hospital Aizol in MJ member titana free health checkup abot sai tur a honna he thu hi Voin Khan Health Minister chwana soya mi puinol puile pensioner po chanem tak phailama refer ani to niya soyin mi puiten in enkol na changklung sok anton theina turin sarkar enkol damdo in te thom chat mekani thu asoi bok Health Minister chwan Civil Hospital Aizola cardiology operation theater sak mekani thule pe fel ani huna chwan anti theilo chin thil tam tak anti thei tur thu po asoya kalthak po anti thei chepa lungzai theina tur po ZMC NH wat sai mek ni in hei hi pe fel ani chwan private hospital a chengnoi riat chuang sen ngai thin chu chengnoi khat le singa velekin azai thei dona MUHCS a inziak lut te tan chuan a thlon vek ati thei ani don ti in thluak zaina thlenga pot sai tumani thu asoi MJA free health checkup a hian MJA member te chu ata tolin a thlon vekin an hrisel na din hun endik sak ani don ani PTS Principal Kalswakin voina changin Senior SP Traffic Aizol na azom Aizol Traffic Senior SP Thar Ruat Sangaral te chuan hena zom chak taka local kanilova she taka local po kanilo sarkar thu zomin mindana mo phurna kakovatla hlen chhuak turin ka local ani atia Aizol khopui traffic thunun le dan ken ko ko nga ngai to na thar sengtlang turin a thopui te asomani a thopui turte chu atan mithar anom lo thu le a thopui turte tan ama po mithar ani bik lo thu Aizol Traffic Senior SP Thar chuan soin chakna lai le chaklo na lai in chat pui ton sa ani awangin an thoho na tura po thoho na chale thil chazo ka chwa zel abe sei thu asoibok Aizol Traffic Senior SP Thar le an tho tur mo phurna akova tlate chu upa RK Ramherliana Assistant Professor Missionary Training College in Pathian hena chongchain a hlan ani MNF Chalai President in Mipuin Thudik Anshiat na turin CBI in MNF Sarkar Hunlai le Tun Sarkara Thilti Engemosa Chui se ati MNF Party 2 in com voina neya he thu hi MNF Chalai President MLA ni Bokpur Robert Romoi roite chona soya Tun Sarkara dotin hun achangtam hle niya soin MNF Chalai in dotza kan hal nuwa po sarkar ho tu te dot sui hal tur atamle to atibok ZPM in MNF Sarkar na satakin anpu chachin niya soin po Robert Romoi roite chuan Mipuin Thudik Ansha Thekna Turin MNF CMT MNF Minister Tele MLA te hi kan kut phuar ani lai ngai hian ZPM Sarkar hian CBI ko lutin min chui vek sela ZPM Sarkar noya Saksky project ka UC diklo siam chungchang te Sarkar panel firm te munphia leile shaldan te open tender chang niam ber pelova achang sang ber pek ani dan tele thil dang te po chui ve boxela chuta chuan thudik alo lang anga chu MNF kan din chwale na ata na poimo ani ati puraba romoi roite chuan MNF Sarkar kumnga chungin nationalism ra chwa tam tak mu tur a omnia soin vaireng te biala asam laka kanram chanto te na satakin kan lalet atia kan huntlanga middelui kama police outpost dinin zampui phuldung saya village council dinin polling station po andin thua soi Tripura Sarkarin ramlak na ata helaya chengte Tripura voter list le ration card lisada angai poimo line Mizoram ZPM Sarkar chuan thali chung lakin heta cheng mi somret le panga YMA president le VC secretary telin Mizoram ration card a changin adilit ni in
Asoibok tunhaya po Tripura Sarkar in Mizoram chunga chet alachin niya soin ZPM Sarkar hi an Mizo puite ration card pai sagdu tu an niti siya in an zuam hle atia ramria buaina aomin Sarkar atom imtlat chin niya soin zirlai po le chalai ral thuam keng lauten state dang police ral thuam keng te kutlong in an machon chin in purabat romoi roi te chuan asoibok ani MSU Shwai Tu Ten Union Minister of State for Minority Affairs Nena Tribal Scholarship Sangni Sumni Pali Chungchang Le Thil Dang Te An Thlen MSU Shwai Tu Te Chuan Tribal Scholarship Sangni Sumni Pali 4 installment Cheng Nuai Zariat Somsari Tun Thlenga Senchalin Alapek Lo Wanga Zirlai Ten Andon Tur Anla Don Thelo Thu Union Minister of State Nena Hian An Thlena Scholarship Andon Tlai China Wanga Harsena Shang Zirlai Ten Anto Chin Thu Po Shilin Malak Pui Turin An Ngenani Mizoram in Online Exam Center Anei Chatlo Wanga CUET Le UGC Net Exam Baka Online Exam Shang State Pona Exam Ngai Chin Chungchang Po MSU Shwai Tu Te Chuan Union Minister of State Nena Hian An Thlena Mizoram State in Online Exam Center Lian Chatak Le Changtlung Takanei Thena Tura Malak Pui Turin An Ngen Bok Union Minister of State for Minority Affairs Pu George Korean Swan MSU Shwai Tu Ten Anena Until Thlen Te Chu Angai Pui Mo Thu Le Thei To Pa Chwa Pui Tur Thu Alo Shil Ni In MSU Shwai Tu Te Chuan An Soi Prime Minister Kai Shwai NITI Aayog Governing Council Voice Som na Chief Minister Pulal Duoman Mizoram Sarkar Malak na Shang Te Asoi Chief Minister Chuan tunhaya Mizoram chu fully literate state puan ani thu te he hian Mizoram chu chhortlak mishing lama a in buat sai na san sia le a lok pui zia atilan thu te unemployment rate za a pani point pani ani thu le workforce a mi chia te enroll na za somli le panga ani thu te soin skill lama po kan duai lo hle a khovel huap in elna India ayo thei khopa cha kan nei ati NITI Aayog State Support Missions kaltlanga malak na shang te Vikshit Bharat 2047 atan malak na lang sarbana ka scheme noya tho puitlak partner te collateral free loan noi somnga thleng sarkar na pek thei thu te an tho chadana zero interest za free turani thu te le a tho khatnan mi zanga som pasari thlanfel an ni to thu le central scheme te ne na Kaldun zel tura duan ani thu te asoya hengba ka hian kutna thok tu te ta na malak na te infiam na lama malak na te le kongdanga sarkar malak na shang te asoi bok Chief Minister in Union Minister for Tribal Affairs Nena Mizorama Eklavia Model Residential School EMRS Dinbel Turin Adil EMRS athok tura mizo te anlu tam thei dan turpo Chief Minister Chuan Union Minister chu asoi puya Union Minister Chuan hemikonga hian ma anlak mek thule EMRS athok tur staff te now te phei chu state chunga mi nge la tur le zirtir tu po region wise sa recruitment kalpui turin ka ishwai na thar anduang mek ti asoi rilhongai te en kolna mun shang ti changtlun dan turpo Chief Minister Chuan Union Minister chu soi puin hemi chungchanga hian Union Minister Chuan thei to pa ma alo lak pui tur thu Chief Minister chu alo shil ni in sarkar thu choina tar langani tun chuma Chief Minister zin hian Union Home Minister po Amit Shah po mu in chu le poimo shang a puya Union Home Minister Chuan Myanmar achanga aral tlante chin chia na tur portal Mizoram pola an siam chu peifel ani to thu Chief Minister hi alo shil bok Assam Rifles ram chwa san tura building hluiman cheng nuai zanga somni pathum point bial pali Mizoram sarkarin apek ve tur po Home Minister Chuan pek sak ain huam thu Chief Minister chu alo shil ni in sarkar thu chwa chuan atar langa Airports Authority of India AAI kuta lengpui airport hlan chungchang po arang thei angbera chinfel atum thu alo shil ni in atar lang Mizoram DGP atana Pu David Lalwin sanga IPS arang lamada ani theidan turpo Chief Minister hian Union Home Minister chu asoi puya Mizoram sarkar flagship program bana kai handholding scheme atana peace dividend impact thei ani le ni lo tepo asoi pui sarkar thu choina tarlan danin MNF sarkar laya Mizoram Legislative Assembly in alo pass to the Mizoram Maintenance of Household Registers Bill 2019 tun thlenga India President kuta latang chungchang po Chief Minister Chuan Union Home Minister chu asoi puya
Home Minister po in Chinfel Sakthwai alo tiamani. Chief Minister chuan Mizo Territorial Army Battalion din ani theina tura amalak na awangin Home Minister chulom thu ashila ataka kalpui ani thwaina na Director Intelligence Bureau ne na bo zui ngai la omtepo asoipui ni in sarkar thu chhuat chuan atar langbok. Chief Minister hian Union Finance Minister Pinirmala Sitharaman po mu in Mizoram Rural Bank ka Mizo te atam thei angber anlu theina turin recruitment rules potfan turin angena. Finance Minister chuan aranglama lo ngai to a intiama Mizoram in CSR fund atam thei angber adon theina tura theito pachhapui tur thu alo shilbok. Mizoram sarkar flagship program bana kai scheme atana summa mo dan te po Chief Minister chuan Union Finance Minister chu asoipui ni in sarkar thu chhuat chuan atar langbok. Home Minister in National Highway 6 konpui chu sai rang siam na chakle zwala thokturin NHIDCL le PWD ho tu te ashil. Home Minister chuan National Highway 6 konpui chu sai rang chu Mizoram chak lak na kongpui poimo tak ani awangin NHIDCL le PWD ayo te chu na chakle zwala thokturin ashila. Mizoram PWD enkol na hnuaya la konpui le khamrang inkar chu state sarkar sum ang potkhomin a chena sa zwalai thom thatna tho ani tur thu asoi. NHIDCL ayo te chuan konpui le khamrang inkar kong siam thaturin tender an chwa to thu le sum sanction an la don lo awanga na an lak thei lo thu an soya. Hewang hian PWD chuan a chena sa zwalai thom thatna an thok mek ti an soibok. Home Minister hova kong chungchang soiho na a kong chena sa zwalai sai rang le bui chali le inkar chu ruwa sur lo hun nga kherlova aranglama siam ni se antia chaktaka na tho ani theinan kong chu lein khat siam masa in na tholo na lamzo ka chhun lama lir thei rit phur lo ta kaltira zan lama lir thei rit phur te kaltir ni se antia na tho ti boy lo tura kong dan angai chindo na wangin helai kong siam na hi NHIDCL le PWD te ba ka police ten anvil puyanga khamrang le ache vela YMA branch te tlomngai tura somni se antibok. NHIDCL ten ni tina an malak na chin chu kolasi borsap hne na an report chinanga PWD po in ni tin enfia turin an ma ni mi le sa antiranga kar khat nuwa Home Minister hian tlo le atum thu asoibok ani. Mizoram Journalists Association MJA Khozol District chu MJA General Headquarters President Pusilal Rambuat Sayan ahong Khozol District MJA shwai tumma saberatan President Pilal Thamwani ralte Vice President Pulal Rotluanga Treasurer Puro Mingthanga Secretary Puvan Lalzona ralte te baka Executive Member tan Pukesi Ngurbiak Zwalale Pulal Win Hlu ralte te ruat anni Champhai District omchrin Khozol District pian nuwa po engemochen Champhai District MJA nuaya anom nuwa General Headquarters nuaya omle in Nimin Khan Khozol District MJA chu hon anita MJA General Headquarters in Cheng Sing ni in a indan bok. MJA General Headquarters President Pusilal Rambuat Saya chuan chanchin bumi te chu langtlang taka sarkar akala diktaka rawarel theina tura man rachangkai sarkar poina theina zona adu sakchin ni ma se sarkar thu in anom tur ero ani lo thu asoya sarkar kalphunga thilfel tok lo le diktok lo puan zar konga tim holova thil diklo chu hwaisin taka puan chwa chin tur ani thu asoi. MJA Khozol District honna inko ma hian Khozol borsa puke vanal chana po in Khozol District MJA hon anita chu lom ati thu asoya chanchin bumi te chu mipuiril rusuk khle kai shwai tu ani thu soin an thu chwa tura po ngai to na film tak mang chin turin acha mipuite po social media athulengwa ka inghat mailova thulak na atan chanchin burin tlak nge chharna chang sheturin acha bok. Khozol District MJA honna inkom MJA General Headquarters Vice President Silal Machwana kai shwaya hian Khozol borsap SP IPRO le sarkar department shang le NGO ayo te baka MJA General Headquarters le Champhai District MJA shwai tu engemozat antel ani. Bharat Mandapam New Delhi sumdong lian into khomna Rising Northeast Investors Summit Tourism Minister Pulal Nginglava Marin sumdong lian ho Mizoram lam hoi turin asom
Tourism Minister chuan Northeast India a bikin Mizoram chuan tourism, sports le entertainment a te theina sang tak anei ti soin investor te chu Mizoram azin tur le sumdo na kongjong tur le somani. Ministry of Development of Northeastern Region donor board site Rising Northeast Investor Summit 2025 hi Karkalta zirtop ni le inrin ni kha New Delhi ani ania. Prime Minister Narendra Modi chuan hongin ahonna hian Mizoram Chief Minister Pulal do mapu atel ni ni chung hian India ram hun sang sanga changa investor kal khom tenen Northeast India theina sang sang omte an soi hawani. Tourism Minister Pulal Hinglova Marchuan chuma sessiona Northeast the new hub of tourism and hospitality ti thupui manga thu soin. Northeast India pumpui chu Odisha aya mishing claim zok area po UPT at vel chau ni ma se khwarel moina in atuam vel. Borak thiang himle culture hausa tourism a theina sang tak nei ani thu asoya. Asian ram tenena in naile in kalpol sam ania ekis policy hlotlin na atan po din mun poimo tak alwa ania ti in investor khom te chu Northeast lam hoi turin a sombok. Pulal Hinglova Marchuan a bikin Mizoram in adventure tourism a theina sang tak anei ti soin Mizoram in theina anei thu soi ringot kan du tok to lova ataka chantir tu min thei to pin ma kan lameka Red Bull nen changko pin ni kuma Asia Rama urban downhill mountain bike racing masaber chu aizola kan buat saya kumina po kan tile don atia Mizoram Christmas lomdan a bikin vengtin khotina roi che chu mundanga omvelo rampon thlenga ti lar le zortla kan ni thu Tourism Minister chuan soya Northeast hi munkil khor ani to lova Mizoram po Delhi achangin darkar ni le achanveya athlen theya Kolkata achang page 1 minute somli le panga chawani ti in aizol bulthleng rel alu to dona wangin investor te tan rem chana ain hongdon ti asoi. Tourism Minister chuan Mizoram Dampa Wildlife Sanctuary chu Asia Rama clouded leopard concentration sana bernia soin aizol chu India Rama traffic dan som chatber na khopuya ni thu asoya Mizoram chu state ral muang India Rama jak le chiar thiam za a puan masak ber ani thu asoibok. Health Minister in Ramhlun North Health Center building thar hongin center bungromamo ti changlun na turin khotlang shwai tu le bial tu MLA te thopuya asom. Health Minister chuan mipui healthcare registration chu subcenter ti turani wangin thei to pa mipuya awareness nei pui turin asoma June thleng chau registration hon ani dona wangin thei top chwa pui turin asombok bial tu MLA Minister Dr. Vanlal Thanapoin Ramhlun North mipui tana health center building chatak aomta sulom ati thu asoya achunga manrua turpo thei anga ngai tu a HB test na po apek ngal tur thu asoi Ramhlun North Health Center saknan hian sarkar atanga hu cheng noi ni singkwa ba ka bial to corporator PC lal chandamin property tax return atanga cheng noi li apek chu man ani. Karkalta ni ngani zana changa dorpui veng thar Presbyterian Caution biak ina nei home mission sen kachar tlangram missionary retreat foi ngana chu nizan khan achiak. Richard Thupui Thilti Theina a Thuam FSC Bungruk Chang som mangin Reverend Lalsang Bera Mission Veng in Pathian Thutsa Asoi China Zirtopni Khan Upa Dr. Silal Shekima Mission Veng paper board site mental and physical health awareness ti chu anzir hawa soiho na hun an mangboka chonholama Reverend Dr. KM Vanalpeka paper board site counseling and interpersonal relationship ti chu anzir hawbok. In Rinikan Dr. Lalmoy Pui Chong Tu Assistant Professor IASE paper board say Zirtir Dan Cha Lalrin Felikiang Te Assistant Professor IASE board say Zirna Mason Dan Tour Dr. Donna Lalnun Feli Assistant Professor IASE board say Nun Ho Dan Chale Lal Limpui Ral Te IASE board say in biak po dan kalphung le cha te anzir hawa chonhulam chu fakna in khomin hun an mangthung nimin chonhuin kho ma khan thok tu thi te pusilal rin liana supervisors of schools PES Pilal Eng Zwali staff nurse Joypur Barak area le PH Laltlei Puya tent making missionary BM Christian Hospital Alipur te sunna hun an mangbokani. PNE Minister in Electric Bill siamna software thar chungchang soifein aizol lunglei longtlai siaha serchip champhai khozol saitwa le kolasipa te tunthla achanga manchan ani thu asoi.
Electric bill siam na software thar man chungchang hi inrin ni khan PNE Minister Puef Roding lena chuan thuthar theder tu te komin a soifia he billing software tharina kentel zinga Central Electricity Regulatory Commission CERC du dan zuya siam Mizoram Electricity Supply Code Regulations 2013 in asoi angin tariff slab sang zo ka bill chhut lo tur nima sila reading la khun dik thaka la ka ni lo awanga tariff slab sang zo ka chhut ngai thin tibo turin pro rata basis daily basis bill calculation chu he building software thara hian man ani thua soi software thar man chan ani awang hian bill la mulo thei ani thu PNE Minister chuan soin bill la mulo te tan po website le mobile application atanga en le bill pek thei tura ro man ani thua soya he scheme RDSS a hian meter man lai chu smart meter a thak vek tur ani thule state danga kalpui to smart meter manga prepaid system po kalpui ve tur malak chho me kani thu asoi bok Kolkata munpui nei Manipal Hospital in Mizoram le Marchak State shanga shisel na din hun achat theina tura ma an lak tur thu an soi Aizol Press lapa thuthar theder tu te komin Manipal Hospital ho tu te chuan he thu hi an soya Dr. Debrajas Director Department of Respiratory Medicine Manipal Hospital chuan thok na lam nat na COPD asthma lung nat na le akai noi sang Mizorama po atamti soin munpui pan tura harsat na neite harsat na sukiang turin OPD a te lunglam enfia le akai noi enkol na tamzok buat sai antum thua soi hemalang na tura hian Manipal Hospital chuan cardiology cardiac surgery neurosurgery orthopedics oncology nephrology ang chi speciality shanga mi puitetan aizola OPD kalpui antum thuan soya hemitan hian civil hospital aizole Associations of Physicians of India Mizoram tenen an thokhodon ni in an soi Mizoram pon namchanchin ilongai thlak chunzomang u Congress MP Shashi Tharoor chuan India Party shang ayo ten US le Guyana an tlo meka maswai tu ni na chelin India in firfiaka chete beile dan tura ro manna felle nget tak anei thu puangin tuna firfiak beina fak omati thua soi Kerala changa MP Thantlin Tharoor chuan India in an ram chunga firfiaka chetna awanga mipuin nunna an chan chuan ati thu te chuan shemna an pumpet lo tur thu asoya Guyana chang hian Pakistan chu vo ngalin firfiak chau ni lo firfiak khum tu te poisa a pui tu te chu an vai ma vek tur thu asoi Guyana hian Tharoor chuan firfiak te chu na takin an do do na ti a India hian kumsomli chuang an tuar to thu asoi Guyana ram shwai tu te chuan India in firfiak do na chu an thlop ti an puang ve boka Tharoor po in Guyana thlop na an du thu soin operation sindur hlotlin na asoi bok Tharoor team te hi India Ram Party shanga changin an ni a Lokshan Shakti Party Jharkhand Mukti Morcha Telugu Desam Party BJP Mipali Shiv Sena le Indian Ambassador to the US lo nito Taranjit Singh Shandu te an ni Myanmar le Russia in international prosecution laga invenatur in remna anziak Myanmar Military Council thunun noyati chwa Myanmar Light Chanchinbu tukina chwakina tardandanin tun thlani somni pathum khan Myanmar ram ayo le Russia ram ayo ten Moscow a Russia Supreme Court a meeting nein ram pani te hian in rem na anziaka Russia le Myanmar Military Council te hi International Court a thu boy siam sak ani ve awangin invenatur in rem na hi anziaka ni Myanmar Military Council a Minister of Justice Dr. Thita O le Russia Minister of Justice Igor Krasnov ten in rem na le kha hian ming anziaka ram pani in kara Treaty on Mutual Protections of Nationals from Abuse of International Justice for Supplementary Protocol on Procedures ti tetsu an in rem na le kha tarlan ni in achip charzo kero tarlan anilo thung Myanmar chungchanga 5 points of agreements clearlet na telin regional cooperations chungchang soihona tur Asian Summit chu foina changin chan ani Kumin Asian Leaders Meeting Inclusion and Sustainability ti thupui manga nei tur chu Malaysia khopui Kuala Lumpur avuin khan chanani a naktu khleng a ang Thai Ministry of Foreign Affairs chuan he meeting a hian Myanmar mi puite puina chu ada pui mo ber tur thua soya Myanmar ayo in Military Council Ministry of Foreign Affairs a Permanent Secretary Huong Kyo Moi atela he hi Asian Summit a Myanmar ram politics ayo te
tel phal na policy chunzom na ni in sipai shwai tu senior general min ong line po atel phal sak anilawani kumin samita hian Myanmar ba ka East Timor chu Asian member ram angapom ani theina tur malaka ni anga Asian community atel zom lo tur po unreal fel base ani kumsom ni lo tur kumsang ni somli le panga chuan Asian thil tum chung changa ngai dan in angtlang siam tura base ani bok khati som kha Chanchinthar kan puan theide chu ani e